Imana iradufasha tubaho muri ubwo bwoba tutabizi, ariko Imana idutuzigamiramo kugeza naho abandi bamenye amakuru yacu baratubarira ngo bambwiye ngo yo ngo nkawe ukorera Bujumbura ngo nuje gutembera ngo hariya ngo kwitanganyika ngo ukabona ngo ikiyaga gusa ngo bayi ngo umutima uracika. Ubwo nyine n'abariya nyine baba bamaze ategerezwa kubaca izo ndasago kuko nibwo rukingo rwiwe. Nta mana agira rurema yaremye isi n'ijuru, afise ikibigirwamana bitavuga bitumva ataco bikora ataco bifasha bidakiza. Niyo mpamvu aca yishimikiza gaca abishira n'impande akabica avuga ati ibi nivyo byomfashiriza abantu. Rero zijya ndasaga aciye abana no kubashiramo bya bimushimiye imbabazi watugiriye. Turagushimiye ukuntu watwitangiye ku musaraba Igorogota, waje uva mu ijuru ururukira mu isi kugira ngo utabare abari mu isi, kugira ngo uhindure ibyasanzajwe n'umwasi, ibyononywe n'umwasi, ibyacuriswe n'umwasi, kugira ngo mwami uze kubicurura ibyari bicuramye, ibyari byarapfuye ubizure ubigire bizima, ibyari byariswe izina ritari ryo ubihindura ubiha izina nyaryo ngo kuba abana b'Imana. Turabigushimiye muri kano kanya keza. Mana duhezagire umwanya tugiye kubamo, duhezagire abagiye kutwumva, uduhezagire mwami wanje amatwi yose ari hafi n'ayari kure aja kumva izi ntaye, kugira ngo bafashwe nabo baze bashime izina ryawe kandi baze bagushingira intaye nabo uzobukoze. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Muraho nshuti zanje, nshuti za Niki Mutesi TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ndabiyegereje kwa Niki Mutesi TV, mwegere tubane tunezeranwe. Nababwiye ko ntazareka muguma mwenyine, ntazareka muguma mufite irungu. Twagarutse kandi kugira ngo dukomeze tubasangize ibyiza. Muri abakunzi bacu turabakunda cyane, dukomeje kubashimira ku nkunga zanyu, abakomeje gukanda kuri subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigende bibageraho. Mukande kuri cloche ya notification kugira ngo ibiganiro byacu bizagende bibageraho. Turabakunda cyane. Twababwiye ko tuzababwira ibintu bibasubizamo imbaraga, bibakomeza, bibatera intege kugira ngo dukomeze dukarishanye, dukomezanye. Nzi ko muzi ibintu byinshi cyane, ariko kandi umuntu mwiza n'uwiga uko bukeye n'uko bwije, kandi kwiga ni ukugenda umuntu akarisha ubwenge bwiwe kugira ngo arushirizeho kugira ubumenyi. Murakoze cyane. Uno munsi wa none murabona hano iburyo bwanje turi kumwe n'umupapa, umukozi w'Imana, umushitsi udasanzwe, umushitsi w'iteka. Nababwiye ko n'ijambo ry'Imana tuzaturishiramo kugira ngo dukomeze tunezeranwe mu buryo butandukanye. Tugiye kumwegereza uno munsi turavuga ijambo ry'Imana, ariko ntarababwira ibyo tugiye gukora, reka wenyine aze kutwibwirira. Murabona ko ari umupapa ukuze kugira ngo abashe kutwidondora mbere kugira ngo dukomeze dukomezanye. Murakoze cyane, karibu cyane. Murakoze cyane, mbanje kubashimira, ndabakengurukiye kwikaze mu mpaye. Muri ano masaha ni ubuntu bw'Imana, kubonana ni igitangaza Imana ibikoze. Rero ndashimira ikaze, yumva ko mu mpaye kaze kugira ngo dushobore kuganira by'ukuri Imana yakoze ibitangaza bikomeye, dushobore kubaho dushike aya mango y'umwaka izitariki turiko n'ubuntu butangaje. Rero nuko murakoze ku ikaze, murakoze cyane. Yego murakoze cyane, mwumve mwisange mwegere kugira ngo dukomeze tubane muri kino kiganiro tugiye gukora, cyangwa se muri kino gitaramo tugiye gutaramana n'abakunzi bacu. Bashobora kutwidondora kugira ngo abakunzi banyu nabo babamenye. Murakoze cyane cyane rwose. Nuko Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Wo mugiye kuganira yitwa ku mazina yanje ni Barayandema, izina ry'ikirundi. Yego. Izina rya kera kandi ritoroshe. Ibaze ritoroshe gute? Wabiduga Pio. Yego. Biduga Pio ntawe y'amaratoma. Ntawe y'amaratoma wa kanakana. Kanakana wa Sebakebura. Sebakebura wa Bakebura. Aho niho nagejeje kumenya igisokuru cyane. Rero hamwe n'ibyo nagira ngo nshime ukuntu mu mpaye ikaze kugira ngo tujye kuganira iby'ubuzima bwacu. Yego. Yesu ni mwiza, Imana yamutanze kugira ngo ubwacu dushobore guhinduka, aduhindurire amateka. Imana yaduhinduriye amateka. Iduha umwana wayo Yesu Kristo. Yego.
turabyumva mu ijambo rya Yohana muri Yohana ibice 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo uzomwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Rero mbanje gushima cyane uko Imana arumugira neza. Amen, amen. Niyo tugendako. Benshi rero babigendamo batanabizi. Ariko byabaye bitya kugira ngo iyi ntahe ishobore gushikira abacu, abana bacu, n'abazabuzukuru bacu, n'abuzukuruza, n'inshuti n'abagenzi bari hafi n'abari kure, kugira ngo bize bishobore kubafasha. Nkumbure iyo bitaba bitya Imana ngo yarateguye ubu buryo tubayemo uyu saha, ntibyari gushoboka ko bomenye iyi ntahe, ntibotahuye, ntibomenye ibyo hari byo. Nkako umusokuru wacu niwe yaciye umugani, aravuga ngo uticaranye na se ngo ntamenya umugani sekuru yasize aciye. Mukiri aho ngaho umukozi w'Imana yawe yonyine igaragaza nyine ko muri abakozi b'Imana. Impamvu ze abakozi b'Imana ni ukugira ngo dutangure. Turagushimiye imbabazi watugiriye, turagushimiye ukuntu watwitangiye ku musaraba Golgotha. Waje uva mu ijuru ururukira mu isi kugira ngo utabare abari mu isi, kugira ngo uhindure ibyasanzajwe n'umwasi, ibyononywe n'umwasi, ibyacuriswe n'umwasi, kugira ngo mwami uze kubicurura ibyari bicuramye, ibyari byarapfuye ubizure ubigire bizima, ibyari byariswe izina ritari ryo ubihindura ubiha izina nyaryo ngo kuba abana b'Imana. Turabigushimiye muri kano kanya keza. Mana duhezagire umwanya tugiye kubamo, duhezagire abagiye kutwumva, uduhezagire mwami wanje amatwi yose ari hafi n'ayari kure aja kumva izi ntahe, kugira ngo bafashwe nabo baze bashime izina ryawe kandi baze bagushingira intahe nabo uzobukoze. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane, ni karibu rero. Murakoze cyane. Murakoze. Nababwiye amazina yanje. Murambaza ngo mbega iri zina ni rigenda gute? Rigenda gute? Riva he? Rija he? Barayandema. Babarema make. Ayo baturema n'amaremano nyene. Kandi rero ayo maremano bayarema kuko bafise ibihe bahuye navyo, hama barayarema bayakuye ku kintu runaka. Barema hari icyo bayaremeye, bivanye n'ibyo bahuye nabyo. Wahuye n'umubabaro ariko umwana wiwe ngo mbabare. Ibaze umwana wawe ukunda utanga ukamwita imbabare, indushi. Ariko siko biba byagikwiye kumera. Ko Yesu yaje ava mu ijuru, yaje kutugira neza, iryo zina ryanje ryari gufutwa iyo ntaba nari mu bindi bihe bigoye, byategerezwa nko gufutwa. Ariko nararifuse, naraciye umugozi igihe nihana. Igihe nihana naraciye karande, ayo mazina ndayakuraho kuko umunsi abana biwanje nabise amazina aturuka ku Mana, kuko namaze kumenya iyo Mana. Niko nobwira n'abandi, kuko izina rirafata cyane, izina rirakurikirana. Niyo mpamvu akakanwa kacu Imana duhaye ngo turemeshe ibyiza, tudakwiye kuremamo ibibi. Rero barayandema ni izina umuntu yita umuntu kubera yahuye nabyo, ibyo yahuye nabyo. Umuntu arashobora kuba yarahuye n'ibihe akabingumba ibihe runaka, amaze kubingumba ngo haje ntabyara, haje umuntu ameze gutya, byaragoranye. Wa muntu arababara akagira umubabaro kuko ariko aravugika. Hanyuma Imana yo mu ijuru ihindura amateka y'abantu, ihindura ibihe, ikavuga iti ndakwibutsa mwana wacu. Imaze kumwibuka wa mwana akavuka, wa wundi amubyaye akabona bari bazi gushima Imana, amwitirira bya bikomere yabayemo ngo barayandeba. Iryo zina ukazusanga nyine kubivuga baca bumva ibyo bavuga nyine ko baca bumva nyine ko mugani baraba, ariko rero hamwe n'ibyo siko byari bikwiye kuba.
Yego. ariko rero ko byabaye na bityo twishimira Imana cyane ihindura amateka y'abantu Yego. ikazura abapfuye ibyacuramye ikabicurura ibintu ikongera ikabitunganya neza. Iyo niyo dukwiye kwizera. N'ikibabaje wumvise ko data yari biduga piyo biduga piyo niko baryita, ariko ubwo barapfunyika barondera kuragira magufi kugira ngo abantu ntibamenye ibyo ari byo. Ubundi ntiyari biduga, yari biduga umutima. Biduga umutima birabyimbye umutima, bibabaje umutima wacu. Nawe yahuye n'ibyo acamwita uko bivanye n'ibihe yari arimo, amwita ngo biduga umutima. Abakera bagahingura bahinguye bakagira akagufi bavuga ngo biduga kugira ngo gasone neza kugira ngo abantu niyo mpamvu n'umwana w'iwanje amenye izina rya sekuru arimenya ngo ni biduga, ariko ni biduga umutima. Mwumvise rero hamwe n'ibyo nagomba kuvuga ngo umuntu wese anyumva, umwana anyumva, ugwaruka runyumva, urutamenye abatamenye ibyo abahuye n'amazina mashasha meza tubita uyu munsi uko twamenye Kristo. Nibaze ko ibyo byaracikiye kuri twebwe tumaze kwihana tukamenya uwo mwami akatugirira neza, tukava muri ubwo bwoba no muri ibyo misozi yari twe iduhanamiye, bigacika tukaba mu mahoro, tukaronsa ubugingo butazoshira, tukishimira uwo mwami wo kuduha ubuzima n'ubwo mu bindi bihe tukazobushikamo. Imana yo mu ijuru nabo izobaduhezagire kandi izobadukomerereze kandi bazabe bunguke ubu bwenge, kuko funguka ubwenge ni Kristo cyane kandi niwe kuri, niwe bugingo. Rero uwo niwe dukwiye ko dushaka ko bamenya, bakamutahura, bakamukurikira, bakamwizera, bakamukunda, kuko arabohora. Muri ibyo bihe byose twabibamwo dufise ubwoba bunini cyane bivanye n'ibyo byose urumva tuba twarabyanduye, ariko dukaje tuba no mu bigirwamana byabo, kuko ibyo byose byagendana n'ibigirwamana babamwo, ubwoba bw'urupfu, ingorane nyinshi, kunywa inzoga, kuboregwa, yo karandika umugozi uboshe abantu. Ibigirwamana muvuga ni bene ibi ibigirwamana habaho ibi, kuko iyo byahera barakora ibintu byo gusenga ibitari byo, bagasenga Imana batazi, banava no kubisenga bagasha baza kuraguza. Wa mwana abavutsemwo akaba wa wundi yanduye izo kamere, akaba ari wa wundi yatoye ayo maraso, atoye uwo mutima, atoye izo ngeso zo gusenga ibigirwamana. Hanyuma izo mana z'ibigirwamana ntihagire icyo zibamarira, ntizibakize, ntizibabohore kuri izo karande, ntizibagirire neza, ahubwo bakazamana ubwoba, bakamana n'amadayimoni cyangwa se inyatsi nyinshi. Mukiri aho ngaho mwavuze ko nyine ababyeyi baragenda bakaja kuraguza nyine kumwe bagasenga ibigirwamana. Ni gute umwana baravuga, urabona ko umwana ari mutoya n'igitakura akiyumvisa ko nawe ategerezwa, barabafata se bakababwira ngo umwana ngwino tugende bagukorera ibi n'ibi n'ibi, byaba bimeze gute? Uko byaba bimeze, urabona burya umwana konka amabere ya nyina hajya babyita ibyoroshe, biyumvira ngo ni umukungaburira gusa. Ariko iyo uriko barya, ndavuga bakera, ariko nkumbure n'uwo bariho muri kino gihe yobyumva kugira ngo abyihane cyangwa se abihindure, kuko umwana burya nko kwiba n'akarorero, kandi abiba biba bajya gusenga, ko barimo ba Matayo na ba Eliya na ba Yohani abo bose na ba Enoki barinjira mu rusengero ariko bariba. Ba Mariya na ba Elizabeth nabo nyine bakabikora, ariko ikibabaje uriya mwana ari mu mugongo ntabyamenye, mugabo agenda byonka gusa. Iyo aciye kunywa inzoga umubyeyi ahetse umwana yibaza ngo ni byoroshe, ariko kera baranabiduha ko cyane muri abana. Yego, warava mu mugongo, n'ubu turabibona hari abakibirimo batarabyihana, agaca yururutsa umwana kujya nyoterwa
irya dayimoni mubwira ngo aranyotewe agaca yibaza ko umwana wiwe cyambere aramukunda agaca amwururutse ngira muhora mubibona mu rukundo rwinshi rw'umubyeyi nawe ntacyo abazi ariko arakora kubera ataramenya ubukristo aca afata agacenke agaca kwega niko babikora agaca asunikira mu kanwa k'umwana wa wundi ari kwibera ariko aronka kandi uri kuramwitegereza ubugira uti ni ikibabagwe afitiye umwana urukundo ariko si ibyo iyo aba yarabitahura yovuga ati iyi nzoga ni shano ni kibi ni umutego ni igitsitaza umwana wanjye ntakwiye kubisomaho ariko abivuga gutyo iyo yamaze kumenya ko ari kibi ariko iyo atarabimenya aramuhereza nyine agatabi mama yaranywa itabi ubwo ndakubwira ndabizi ahetse umwana kuko jye nari imfuraga abandi bose yabaheka mbona hanyuma rero ujya mwana ariko aranywa itabi akunda itabi cyane ujya mwose atumura ariko aranywa umwana ari mu mugongo karajya muto cyangwa byafunze ugasanga rero uwo mwana namara gukura ntatebya imyaka 8 abatanguye kwiga aranyegeza akaraba utujya tuntu mama hora ajya arasoma nanjye ngire nsome cyangwa akamwiba akagasoma nanjye nararipimye nararinyoye yego nararipimye ko ngeretse kugura kufundi ku kabare kandi ibyo ntibikorera marinyota ntacyo mfasha wicisha umwotsi mugabo iyo pepo ikaza gusa kugira ngo ako gatabi ako kose gakurikirane kagere ku kayeri ko gukoza ikiyeri n'ubu niko bakora naho kwibarabara aba ariko aranywa icupa hanyuma agaca yakira n'agatabi agashoza kandi bitagendana uri gukoresha ubwenge bw'Imana uri kuraraba uwo muntu nk'ubu muntu yabivuyemo ukitegereza uri parabikora uravuga uti uyu muntu ari iyi mpemu mbi yari kwiye kumusohokamo utigikuriwe nuko nosenga kuko ari uwo bibwira akagukubita akaguhobohera kuko aracyabishimye aracyabona ko abereye kuba muri ibyo ariko byiza kwiye kubivamo burundu agacika cyane umugabo agahungira muri Kristo kuko niwe ashoboye kumwambura icyo kintu cyane bitabaye ibyo nta wundi muntu n'umwe ashobora kubikwambura naho yoba nyoko naho yoba so we urumva aba yabigize inshuti akabigira umugenzi hanyuma rero abashaka ko nawe we unezererwa nawe muri ibyo kuko umwana baravuga ngo umwana ngo atendera imbizi y'intama ngo atendera nkase ibaze na nyina nuko cyane icyo umwana w'umukobwa akora aragihera no kuri nyina cyane rero ababyeyi abamama bakwiye kugira ingeso nziza bakwiye kuco bakora cyose bakagikora abana babo babona kandi cyiza cy'ingeso nziza kijyanye n'icyiza kugira ngo uwo mwana wiwe amurerere mu ngeso nziza mu byo amwereka mu byo abona ko amenya ati ndiko ndamwigisha azobigenderamo kandi bizomugirira ikimazi ariko nimba atari iby'ikimazi nimba atari bizomuhesha ubuzima ari bizomutesha agaciro uzosanga kubakira urugo rwiwe ugasanga afise ibyo rero ibyo ntibitangaje nimba ari icyaha icyo ari cyose umubyeyi yokora umwana abona ari ubusambanyi ari ubusuma ari biki n'imvugo cyane umwana araziba cyane uretse ko n'ijwi yaritegereza kwivukana kuko ari rya nyina murakoze cyane mukiri aho ngaho dusubira inyuma gatoya kujya kuntu umubyeyi yonsa umwana hari ikintu abantu badakunze gutahura burya tureke ngo umwana waje ni muzima nyine arumva araraba nubwo atabasha kuvuga mugabo arakonka ya myitwarire yose umwana agenda yumva muri make umwana ahera kumva akiri umuntu ibyo rero ni ibintu ababyeyi benshi bategerezwa kugabaho tukaba maso mukiri aho ngaho rero nk'umubyeyi igihe wakuze ubinezerere ibyo bintu wagiye nawe warahageze ku bapfumu cyangwa n'ibindi umubyeyi agutwara bwa mbere n'icyari nziza nyumva ngo barabarasaga bakabagira gute ibyo warabiciyemo nabyo kurasagwa ngo bariko barabakingira narabiciyemo cyane urumva ni intambuko ku ntambuko narabiciyemo cyane kuko inyuma y'utwo tuntu twagiye tuganira hariho ahandi hantu umuntu ashika hakomeye cyane nk'umubatizo wa Satani
novuga ko ari wa Satani nawe agira umubatizo kuko uwo mubatizo agira umubatizo kuko iyo umwana yabaye muri izo ngeso urumva haba yazisoromye arakura amaze gukura rero ngaha rero ageze ahantu abati azomenya ati ubu nibwo buzima bwanje aha niho hari ukiriho aha niho bitegerezwa kuzogenda nko gucuka rero umubyeyi agaca iyo agiye ku mupfumu yagenda mfashe ukuboko jiwe mama kubera nari imfura atagira n'uwo nsigarana ibaze nta muyaya yari afite ariko yagenda ntwaye niyo yoraye ku mupfumu muraba muri kumwe baba turi kumwe umwana w'imyaka 3 umwiyubareko ni incabwenge cyane arakuze cyane ubwenge ibyo niko ndakubwira mu myaka 3 ndetse byinshi nshobora kwibuka cyane niyo twaca ndahahwihisha gutya haraba imisozi twagiye ngakwega amayimaje ngaca mbona ukuntu aho hantu tugiye ibyo bavugana n'ibyo ntacibuka kuko yabikora ariko ntacibuka imaje zirasiga ariko ibyo yakurayo tugeze muhira yataca indasago ahambize indasago niyo wora zishobora kuba zikiboneka hano aha bose baraca indasago hamwe bakaca bagira bya bintu bagira ngo ni imigombe cyo kugombora ni ibintu bagira ibintu baturira ibyo bintu baturira rero urwo ruvange rwabyo bitangwa n'abapfumu ntawe bimenya n'ibishato by'ibikoko bashiramwo ibintu bihumanye bashiramwo ibintu bipfuye nabi byo yifuza byose kuguhendesha nibyo ashiramo hanyuma bashaka gufata ngo genda rero uturire ubivange byose hanyuma uhejeje kubivanga uce indasago naho ntiyacumwe wabana umaze kugira ngo bajya biwawe n'abariya nyene baba bamaze ategerezwa kubaca izo ndasago kuko nibwo rukingo rwiwe nta mana agira ururema yaremye isi n'ijuru afise ikibigirwamana bitavuga bitumva taco bikora taco bifasha bidakiza niyo mpamvu aca yishimikiza gaca abishira n'impande kabica avuga ati ibi nibyo byomfashiriza abantu rero zijya ndasaga aciye abana no kubashiramo bya bindi abanje kubisha amaraso agaca asigamo bya bindi n'ubuhumane barazica bagashirayo umuti arazica amaraso agaseseka hariho n'abana babitiye uretse ko ibindi niko ndavuga abanone nibaza ko ntibatahura n'ibyo ari ariko uko byabaho n'ubu bariho babikora isandiko ndakubarira ariko abo bitahura neza bakwiye kubivamwo burundu bakizera uwo mwami Kristo Yesu kugira ngo abe ari we ababohora abe ari we abahumanura abe ari we abafasha kuko icamuzanye yaje kuzimurura abasimiye yaje kugarura ubwenge mu bantu kuko Satani yarabuvomye ubwenge bw'Imana abukuramwo mu bantu asubizamo ubwenge bwiwe arico gituma ariko aracurika ibintu byose kuri uyu munsi cyangwa se muri bino bihe kugira ngo abantu bacanganyikirwe bagura icyo bafata n'icyo bareka ariko hamwe no kumenya uwo umwami yaraje Kristo Yesu araduhumanura ibyo baduteyemo mu maraso Yesu abivana ibyo baduteyemo bigenda bigahumanya n'imitima yacu n'ibyo ibyo byose tuba twarabomye muri hariya kure muri hariya masoko atariyo byose Yesu tugira kumwizera hanyuma agaca dufasha tugaca duhumanuka tugaca dukira tukamenya ngo inzoga ngo ni igihumanya uretse ko benshi bariko bacita icingira kimazi kibamara inyota ndetse kimara amastress gitanga ubuzima uko niko babyita ariko twebwe tumaze kumenya Yesu tuvuga ngo twiyambuye ibyaturemera byose dushize hanze turasohoye imyuka mibi yose ya Satani kuko uwo ni umwuka ukomeye cyane kuko ni nk'igishitsi comera ko ibintu by'ivyamwa nawe ukagaburira abandi bakarya kandi byo kuri nibyo none uwufise ibyo agusororera inzoga cyane uwufise uwo mutima n'izo ngeso n'ibyo byose iyo ashikiriye umugwayi aramubara ngo ndakwereka iyo tuja yego hariho ahantu kirira hari ahantu utabarirwa hariho muganga umuntu agaca azimira akabegwa Imana ya Isirayeli Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo akayibura ntayimenye ariko namara kwakira Yesu akamenya uwo mukiza akamenya uwo mwami akamenya ico gishitsi Kristo Yesu ico mu rubyaro rwa Dawidi azomenya ngo ndaronse agakiza keza
sinzi ko twobandanye yego tubandanye ariko mukiri aho ngaho yego iyo babahereza babarasagaga abavyeyi mwarajanaga nk'uko mwabivuze jewe umuntu nk'uwo ngo nuvuga ko ari umunyamwijima umuntu agendera mu myiza yego yumva gutagenda ari asire kugira twumva turi muri Kristo ko tuba turi asire dusasiranse yose canke agendana ubwoba muri bw'urupfu canke bw'ibintu bimwe n'ibindi kubera umuntu uri muri Kristo aragenda aho n'abandi bariko bariruka bo bakumva ari asire n'amaraso ya Yesu akumva ntacyo muhangara ntacyo mukora ariko abo bantu nabo babaza bumva gutaba bumva bari asire nabo canke baza bumva bari asire nabo muri iriya myizerere y'ubuzimire yabo ariko iri mu ubwoba bwinshi no kwitegura urupfu rwo mu gitondo na saa sita no ku mugoroba n'ijoro ubwo bwoba bakabugumana warabugendana bafise ibibarinda rero ubwo bwoba butuma nibwo ahura n'imbeba mu nzira aravuga ngo uyu muntu yarungitswe n'iki kintu kirungitswe abonye imbeba aba yagiye ku mupfumu kubaza ati nahuye n'imbeba kandi nayo yategerezwa kugenda kuri iyi si kuko n'ikirema agaca asemerera ngo nakarungitse inyabo ngo ngibi ngo naka kandi baramumbariye kubera iki bwa bwoba bwawe bwamuteye kuba mu mupfumu umupfumu nawe akazi kiwe nakumuteranya abantu kuko n'umukozi wa satani rero ntashobora kubura abakozi nawe agifite abakozi ariko arakoresha hanyuma rero wewe icyo abiba acabivuga ati umwansi wawe n'uriya muhereranije abibugwanko mu bantu ibyo ndakubarira nabibayemo kuko nanjye naragiye kuraguza maze gukura ahubwo maze kugira ubwenge buzima maze kumva ahubwo yuko umenga ntakwiye gutakaza ubuzima umenga ubuzima nije nkwiye kubugaba nkabuganza ariko budakwiye kuganzwa na jewe bukwiye kuganzwa na Kristo Yesu rero butaraganzwa na Kristo ubwanje nshiganza sinzi ko nakubwira iyo naciye ntangora sinzi ko nagiye nabisaba abapfumu batatu abo bapfumu batatu nabagenda ko kubera ubwoba bw'urupfu n'abamfise kandi ubwo rupfu nago wicuriki wikangi hari ibyo wiyagiriza se mu buzima bw'abantu babaho muri iyi si nk'uko natwe turiho turagwara turahura n'impanuka turahura n'ibyago turahura n'ingorane nyinshi turakena ibyo byose by'ubukene byaba indwara kwaba gupfusha kwaba kugira gute kwaba kubura umugisha mu by'umuntu ariko arakora byose bigaca bituma agira ubwoba bwo kurondera kwambaza ubwoba bw'ubuzima bigaca bituma yambaza n'ibiti n'amabuye akabyambaza kandi akambariza no mu bitari byo ariko Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane umwami yitwa Ahaziya ngo yagiye ahantu mu cyumba ciwe ajya kuryama agiye kuryama yabwirizwa no gusenga akizera Imana yo mu ijuru umuremyi w'isi n'ijuru ubona ko ari yaramugize umwami yategerezwa kwizera Imana ati yangiriye biriya yangize umwami ndakwiye kwishima ndaryama ataco nikanga hanyuma ngatuka ngasenga ntabyo nkizera uwo mukiza ati iyo ndyamye nkumva ko ampagije iyo mbyutse nkumva ko ampagije ariko ngo agiye kuryama ni mu gitabo cy'abantu ba kabiri warikomeye kuba aravunaguritse yarajanjaguritse hanyuma acagira ubwoba bw'urupfu agize ubwoba bw'urupfu ngo acatuma abantu biwe ati ndabasabye ndarembye ngire muhere urumva ubwoba bw'urupfu ngo acatuma abantu ati genda mumbarize ya Mana ngo zibaze uti mbega icatumye muja kuri Bayali Zeburi iyo Mana ye kuraguza nuko atamana zari mu Isirayeli urumva Imana umuntu aba muri ibyo binyuranye byose Imana ibibona Imana iratahura Imana irabona ukurara n'ukuramuka irazi ibyiyumviro byawe ari nacyo gituma ukwiye kwibara mu nzira ucamo mu byo wiyumvira mu byo uvuga mu byo ukora wotuma ubeshegwa hako bakuvuga ibiri byo reye wotuma ubeshegwa kuko ubeshewe n'abantu ukizigira ko data wa twese abibona yo gutabara Imana ya Isirayeli yo gutabara ariko Bayali Zeburi Imana ya Ekuroni iyo ntiyishura iyo nta nyinshi ifise ku mwana w'umuntu nta buzima itanga nta kintu ariko
umuntu akwiye kwizigira Imana. Iyo Mana rero utari kurizera, iyo irabibona yuko utari kuranayishira ku mutima, yuko uri kure cyane. Ariko n'umunsi yanagushatse izo gukweka. Ariko ikibiretse gutyo naho ifise n'impamvu ikibiretse. Uriya mugabo rero amaze kubikora uko, Imana irabibona kituma Eliya ati genda uje guhura na ziriya ntumwa zuriya mwami w'i Samariya. Wabwira uti mbega aho muja kuraguza mu bigirwamana mwari mubuze kumenya ko mu Bisirayeli hariho Imana, Imana yishura amasengesho, Imana ikiza, Imana itanga ubuzima, Imana itanga amahoro, Imana yuzuye urukundo rwinshi. Ati ugende umubwire uti nimba uri kukwepa urupfu ngo kuri ico kiguryamye ko ngo ahubwo ntuzokibyukaho. Imana idufashe cyane. Imana irababara kugutizera k'uwo mugabo ngo avuga ati naho nahuye n'ibyago nubwo nasamaye ngakoroka, nkumbure yarakorotse nyene kuko yarazubaye iby'Imana yarabyibagiwe, yibagiriye amugize umwami, yibagirwa ko Imana ariyo mushobora byose, ko ari imwimitse, ko ari ifitiye ubuzima, aribagirwa ashaje kuraguza nk'uko abandi bose baraguza nk'uko natwe twaraguje. Ariko Imana irababara ndamubwira ngo ico kigwa ngo mumubwire ngo ico kigwa uryamye ko ngo ntuzokibyuka ukundi, ngo ntuzokibyuka ko ukundi, ngo ahubwo uzopfa. Rero dukwiye kwizera Imana. Iyo Mana ijoro n'umutaga niduhura n'ibitunyiganyiza, tugahura n'ubukene, tugahura n'indwara, tugahura n'ibyago, tugahura n'ibi na biriya ibishobora kuremerera imitima yacu ikaruha, tukagira amastress, twizera Imana yo ishobora kudukiza amastress yose. Tuze gusenga, tukaririmba, tukizera uwo mwami azotuzigama no muri ibyo byago, no muri izo ngorane, muri ibyo byose twoshobora guhura nabyo. Ubona ko isi yuzuye imiyaga myinshi, Imana izodutabara. Twizigire iyo Mana ishobora guseruka mu mwanya wari wose. Uretse ko yavuze ngo musenge udahumeka, ngo musenge ngo ibihe byose, ngo kandi umuntu ko gusenga ngo mwizere ko ibyo munasengeye, urumva birimwe na za ngwara na bwa bukene na bya biki na bya byago byose, mwizere ko ibyo muri ko murasengera ibibona kandi zo bibishura, kandi ngo nahi batevye izo bishura vuba. Aho ni muri Luka 18 musome umurongo wa mbere ugera ku murongo wa 8 gusa. Umurongo wa 8 uravuga ngo mbega umwami ntiyagaruka, ngo mbega azosanga ukwizera kukiriho mu isi. Imana tubabarire, dufashe itwugura amaso, tuyimenye, tuyitahure, hanyuma itubohorere ibyacu, ibintu bigende neza, tugendere mu muco nk'uko nawe ari umuco yaje mu isi, ari umuco ashaka kutumurikira ngo natwe tugende mu muco. Imana dufashe, dufate ukuboko, tuyihereze ukuboko, hanyuma izojyana natwe, tugendane natwe. Ndashima ijambo ry'Imana ni ryiza, byanteye iteka. Uwo igihe kimwe nsubije amaso inyuma, twagiye kuraguza ahantu mu Giheta, ahantu ku ruzi rwa Ruvyironza. Tugiye aho hantu tujya kuraguza turi imisore, sinari bwagire ubukwe, nari nkiri muto. Nawe yumvira umuntu kuba muto akaba ari muri ibyo bihumanya n'ubugesera ku buryo ariko ategurira abana azobyara, akabategurira umurage usamwe n'uko. Imana yo mu ijuru ingirira neza, yamuhuye muri ibyo bintu twarimo uwo munsi, byabaye umubabaro ukomeye cyane. Bwabo banakubarira ndabugaruke ko ndakubwira, tuvayo twiriweyo tumuteramiye dufise abantu bari kujya ku mupfumu. Ubwoba bw'urupfu butuma umuntu aba maso, kuba maso gakanura ntusinzire. Ubona ko bamwe mu rusengero bashobora kwasinzira kandi bari imbere y'Imana ishobora kubagirira neza, ariko abari ku mupfumu ntibasinzira. Ariko abari mu rusengero Satani akabatwara ubwenge, akabateza itiro rimwe rikomeye. Ariko hariya twabaye maso, twakize saa 3 ndabyibuka, twicara ku irembo, iterabwoba rikomeye, atwicarika ku musozi, hariho akantu k'agasozi ku irembo, atwicarika aratwotesha izuba, atari igiti kiriho, turindiriye umubonano, ataca ariko arakora, aduca ko yirenganira nta na yaba, atwereke ko ari umwubahwa, ko ari umuntu akomeye, ari ntakogwa, ko ari umuntu adapfa kuvogerwa. Burya rero yagiye kutwinjiza tumaze umunsi wose atamazi turiko turanywa ku irembo, saba twakire ngo batwakiriye mu rukundo, ariko adufatisha mpiri ubwo bubasha bw'umwiza bwiwe,
akwirizaho yakwinjije mu ijoro ku mugoroba mu masizere imibu itanguye kuza kuko ari hafi y'uruzi duca turinjira dushitseho byabigirwamana byiwe n'ibyo akoresha byose ngira ngo yari yamaze kwipanga kuko ibyo numvise muri iryo joro byari gitangaza adushirira urutaro ngaho aradushirira ko amacupa acuritse y'ibiyeri urumva ko aribyo twarerewemwo za mpwemu zose nizo twabayemwo noneho tuzisanze noneho zatwizeze zigwiriye amacupa ati kugira ngo abatere n'ubwo bari bubwiriye ndayashiramo ndayacuritse abandi bayazana ahagaze kugira ngo nyene babone ntabwo baba burimo nyene ni ibintu nyene bafashe mu mugenzo ariko wewe si umugenzo akanabicurika kugira ngo akwereke neza ko bikaze bikomeye ku buryo ritora ricuritse mu rutaro intebe y'icupa irabino umunwa w'icupa uraba hariya indani oya hari indani urabona urutaro rumera gutya baca babicurika babinze batya hagati rero cyaterekamo ikintu cy'iterabwoba cy'igikwati gikunga ndakibona kirimo ibintu yashizemo wowe utazi hama rero agira atangura akazi arageze ku mugoroba hanyuma acatangura kubabaza aje yambaye aza gusokoroka hariya mu biro byiwe mu cyumba araramo ari yahindutse n'isura utayibona yambaye ingeyo sinzi gucunga n'uruhu rw'igikoko tutazi mugabo ayita ingeyo agaca acambara kujya kwikofera kikagira umurizo ugera ino nyine akambara uwo murizo nyine neza ndabikubwira ndabizi muri make aba ari igikoko ni igikoko bishe hama bagaca bagitegura azocambara uko nyine nimba nicyo akoresha agaca agira n'inkoni rero itatse amabara nawe yerega ni ubwami bwa Satani yego arakora njega n'umukozi wa Satani hama agaca agira iyo nkoni agaca aza ayishimikije yirabyingwa mu maso kujya nyine muhora mubibona babishushanya burya bashushanya ibyabayeho n'umunsi bikiriho kuko hari nabo nzi bakirimo bagipfumura kandi nari nzi kera mwe n'abantu beza ariko barahindutse ubu babihinduye n'akazi bariko barakorera Satani rero agacaza yahindutse muri ubwo buryo n'imvugo yazihinduye ubona ko twazihinduye tuvuga Kristo Yesu kuko yatugiriye neza tuze tumuririmbe baje tuze tumushime tuze tumusenge tuze tumwizere tuze twemere dukaze ikamba kubwiwe tumukurikira hanyuma rero aho hantu arakora amarorerwa yari insinzi y'umuntu yari yateguye kuko sinavuga ngo ni radiyo yashizeyo ko yashizeyo umuntu ijwi rikavugira hariya ku idari sinzi ko umuntu agenda uko rero avuga uriya agaca amwakira ngo bimeze uku umubyeyi urambere nguriya ngo hariho umuntu ngo abantu batagira ibyago ngo umubanyi ngo mbere ngo bihereranye gutya ngo hariya ngo amasubiza ngo nkariya ariko mana yanjye ntarubura ubi inyuma yiwe ubwo turi ngaha turabuze inyuma twobura uri ngaha inyuma ku metero 10 cyangwa 15 warakubarira yuko no ku birometero 5 ari cyo kirababaye cyane icyo kinyoma nukuri utaronse Kristo ngo aguhumura amaso ubwo buzimire n'ubwo buhumyi uzobupfana bikubemo ntizogenda umenye tactique ariko arakoresha uwo muntu cyane uwo mukozi wa Satani ariko reka ndakwereke tuvuye mu gitondo ngo turatashe twifatira scout zari hari hagikora amascout tumwe twari tufise amatiyo hejuru nitwe twagenderamo karatuzani katugirije ahantu bita kwibuka wagiye kwatwereka ari papa mutama wanje kandi yadutwara turi babiri abana n'abantu twitanguriye akazi ka leta twatinya gupfa kugira ngo tuze turabe ko twobaho cyane cyane tubanze tuyarye hanyuma rero twongere tugire n'ingo hanyuma dukure neza numva gukurira neza muri ibyo ntibibaho muri ubwo bwoba ntibikunda ariko ubwo bwoba nyine nibwo Satani yashishikaye gukoreramo ko twaraje tugeze ahantu bita ku Kibimba kwibubu hari hakira agasoko bari bakirema agasoko kera cyane hama tururuka ajya turuhuka sinzi ikintu umuntu utumyene turabe dufungure kuko abantu baraye bataraye iwabo zari ngorane cyo duhura n'umuntu twabana iwacu yimukiye kera ariko kubeshira abantu umuntu agendera mu bigirwamana
abeshera abantu ngo bantutse, abeshera abantu ngo bandoze, abeshera abantu ngo bazonyica, abeshera abantu ngo bavuze ngo kubeshera abantu. Twizere Yesu tuve muri ibyo kubeshera abantu no kwiyumvira nabi no gufata. Iyo wamaze kwizera Kristo uba imbohore ukidegembya, akakumara ubwoba, uwo wari kwita umwansi agacayita umukunzi. Kandi muri icyo gishingo umwami Imana agarukana umugisha, ikiganza cyiza kuguhezagira no kukugira neza, uko abona umutima wawe atacyupfa n'abantu. Imana tugire neza bene. Aho hantu munsi mvise mirongo irenga 50 60, ni ukuvuga ngo ibyo n'umwana we ntabyomenye, ngira ngo asigaranye n'abuzukuru, ngira ati nuko bakimenya ngo ni Filipo. Ariko rero uwo muntu adufata nkaho umenga duheruka turi abana bato, aratunezerererwa. Aca urabona ibyo bazimana abataramenya Yesu babyumva nawe. Mwe mu bazimana amata, ariko wowe amata yabo ni kiyeri nyine, kuko hajya harimo n'inzoga n'ibihumanya bijya birica bironona ubuzima bwawe cyangwa ubwenge bw'abantu. Ubona ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ababidandabagira namwe bose ngo rega nta bwenge bagira. Natwe nta bwenge tuba dufite, kuko nibubonerwa muri Kristo Yesu. Hama rero uwo muntu aduha icupa, ngira ngo ntiyarafise ibyo kudukwiza ngo duhe umwe kamwe kamwe. Ariko icyabaye yatugura icupa rimwe ngo aheze kuri duhereze, ubona agira ati ko ntavuze ibyo ndabongera, reka nico makire nyirukanye. Adusigira rya cupa cyacangaha, ati hari umuntu nampamagaye turasubira. Asiga iryo cupa rimwe. Yewe wa muhunganije akara ati mbega abo ndiko ndavuga azombona, arabyumva azobibona kandi atabyibuka. Yego nago wari dusigiye wa muhungu acanije akara, wabonye ngo yarabye rimwe nyene dushobora kumara, yashizemo ikintu yica ati nidushika no muhira. Imisiri aranda, nanjye imisiri aranda, ubwoba bw'urupfu kera buruzi. Erega hica ubwoba, ariko iyo twihanye Yesu adukiza ubwoba. Yabwiye Yesu ngo shikama, shira amanga, shira ubwoba, ndi kumwe nawe, intambara zose n'ubwo muhura nazo nije nzo kugwanirira, nije ndahagaze ndi muri wewe, ndi mu ruhande rwawe. Ariko Mana ati burya ngo ari mu ruhande rwacu dushira ubwoba. Dawidi ngo ararya amakisinzira kubera ari kumwe n'Uhoraho, nubwo arara mu ntama. Ariko Imana yacu ni nziza. Uwo munsi rero kuko twari dufise ubwoba twamana bw'urupfu, duca tugira ubwoba dutangura urazi kwidahisha ubwoba. Urazi icyo bita kwidahisha ubwoba? Kwidaha urwango karakantu mwari mwanyoye kera twarisomye, mugabo turinywana mu babaro n'agahinda, ubugesera buraduka. Data nawe ntitwarinywa ari ryasigaye ku modoka ngo tubimubarire tubimukoze. Ngira haswe kwitantamurira kw'impuzu kumwe kwa se wa mbega umwe yagirirwa nabi na bene se Yosefu. Yakobo niwe ngo yitantamuriye ko ngo acayikumbagaza mu muyobo. Data rero yahakije kwitantamurira ko ikoti yari afise ngo yikumbagaze mu ivu, abantu babona bamubaze bati mbega habaye byagenze gute? Ati banyiciye abana. Umugesera arankuye kwibibona, nanjye nari mvuye arankuye kwibibona, arabamariye ko abantu nawe imisiri arara, nanjye imisiri arara. Uwo muhungu mwene data wacu nawe imisiri arara. Ubu ariko aranyumviye ari ndabizi, cyangwa azombona cyangwa azobyumva. Ariko imwana imuhe kwihana, aze yibuke biriya nawe yihana, n'ibyo arimo abikureho, kuko ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu. Nawe bakiri muri ibyo ariko naboho arabizi aho twari tugeze uwo munsi. Uriya munsi Imana yo mu ijuru umbwira yarabiboneka twenga, kuko ntacyo yaraduhaye uriya munsi baramubeshe. N'ukuri sindababeshe bwabwo, ariko ubwoba budutuma tubandanya kwidaha nayo twonse dukero inyuma y'imyaka 5. Yesu aramurikira. Amen. Yesu aramurikira, ansanga ahantu mu bisanza, ansanga ahantu habi, ansanga ahantu nguye, ahantu mererewe nabi, ahantu mbabariye nabwa bwoba bwinshi n'indwara nyinshi nari ngwaye. Yarimo na estoma ikomeye cyane, iyo nayo yarantera cyane no kwirukangira bapfumu. Mwumvise ko ari batatu, ariko nababwiye umwe nagendera, umwe twagendeye uwo munsi, ariko n'abandi bankoreye amarorero kubw'iki, kubwa estoma nari ngwaye. Aho ngira ngo nta kinyoma kirimo, kuko uwunkurikira kubanyumva ndabazi ko arimo banyumva.
kirasa abatamuzi ariko wankurikira bamubaza Esitoma inshuro kabiri kuko ari karande yacu ibya Esitoma ibyo ndabibabwira ni by'ukuri data wacu babiri Esitoma yarabakubita bakirirwa baryamye ku kirago mu bitsinda bakora induru bari Esitoma na mwajyana mu bapfumu erega twajyana mu bapfumu tutazi ko ari bo babyita ngo n'amahembe ngo nibitega ukumva bari kubakuzanira ayo majwi abakozi ba Satani ngo hariya ngo hari umuntu ngo ayo n'amahembe mwanduye ahantu n'amahembe babateye babarungikiye raba hariyo witwa naka hariyo witwa naka je baba mu misozi tu itandukanye abo bapfumu banje ko nari maze kubagira